पाउजेद युम्पम उइबा मर उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे यूक्रेन की तोंगान तोंगान बा मफुम केदा रूसियन मिसाइल सिंगना अदत अखम लैतना अटैक तौरखरे मालेम के अनिसुबा लंजाउ मतुंगदगी यूरोपता ख्वाइदगी चावबा लान अदुना था मंगा सुजिलखिबगा ngasi thangju numite Ukraine da nokchuba musong awang loinana khathang basidi gi mafam kyada Russian missile singna adada kam leitana attack tawrakre nokpok thangba Luhansk region manung da leiba Severodonetsk amusong Lysychansk kauba city 5 ga sida irai numite Russian artillery amusong nongthak gi attack sing chatharakre micham cha kya leirba chemical plant amadasu missile kapsalakre anangasi Ukraine gi official amana phangdokre nomidang da Ukraine Namidang da Ukraine da mafam punamakta punna cruise missile ni fuganifa na attack tawrakre haina Twitter da Ukraine president gi advisor Mikhailo Podolyak na haike khwaidagi nangno Russian sing na manglom da hena sangsilakhiba aduna president Putin gi pandam sengge manungda moripa Luhansk bo mafung phana pasin na bahona bada Moscow da hena naksil halagani ambasong mathangi marwe ba miyang pham adu Lysychansk da thamna na bayum pham adu thongre Lysychansk punamak Passion na bahona bada atopa sahul ama makai changkigani ana Russia ne recognize tawba Separatist Luhansk People's Republic ki Interior Ministry ki official ma oriba Vedeli KZLF na Russia ki TASS news agency thai ke Luhansk amasung masika thangna ba Donetsk na sariba nongpok thangba territory Donbas amasung kharom da artillery ke henba port sin aduna Moscow amasung masike khongpu separatist sing na miyam thamlakre Maragasida British Prime Minister Boris Johnson na Ukraine na Rusia ka santi ki dil ama janhan na bagi safu ama mayuk na rabai yai haina janhan na bagi safu ama mayuk na rabai yai haina mangoda akiba lai haina nga si thang jada phangdokre President Putin na Ukraine da maha ke lambi phangkiba habasige falsing aduna international security de khuthong thian gani amasu asangba matam ge economic disaster ama thon gani ana British Prime Minister aduna haike thangjunu mita Rusia na amuka na awang da Ukraine gi ani sobo khwaidi gi chawba city Kharkiv ta gi hawraga nongbok ta Severodonetsk fauda military amusung civilian infrastructure sing da missile sing kapsalakre aina Ukraine gi armed forces gi general staff adun haike region ke amrom gi governor sing da su Ukraine gi mafum ke da ngasi thangjunumit da akan betek thorakre haire misam sing da pandam thammi haiba wafum sing adu Russia na yakide Zhytomyr city gi yamna marak nangna military infrastructure facility amade missile kunthra rong kapsalaki aina Zhytomyr region gi governor Vitali Bunechuk na haike Misal sing adu ki manung dagi yam rabada tara marak thalaga thuai ki anamagna haike karom da cruise misal mangana Mykolaiv city da attack chadharaki asokba camrum plane lakthong nar bahona re maragasida Ukraine na amokhanna Luhansk da lairiba fibam adu ingthanna ba Moscow ga hulai gi sakti manaba mathau tai hanamba kok thongba general Valery Zaluzhnyi mahakna phamanaba US gi general adu da phone tawdun hian ba khulai sing pin na ba kanna taksile Russian force na hanjelak badagi Severodonetsk ki khada Ukraine ki lanmi sing adu town sing dagi handolakre amarom da Ukraine ki lan asida Russia ki general ke amarom marweba commander sing dagi marweba command sing dagi tha asida Russia na lakthok khiram bayai and British Defense Ministry asina ngasi phangdokre lan asida gas oil amasung pot ki mamal sing wangkhara tuna European Union bo Russia ki energy da yamna tangjaba adu hantan tuna amasung Finland amasung Sweden bo NATO membership oina da phone halak tuna Malayam ki economy amasung Europe ki security arrangement da Pakistan na sapu ama pirakre Maragasida Putin na Belarus da Iskander M missile pige dawre Russia na Belarus da Iskander M missile system sing tha kara ki matam asigi manungda pigani haina President Putin na thajaba pigre Vladimir Putin na television ki khudang da Belarus ki President Alexander ga ngasi hunaduna wari sanake St. Petersburg da Alexander na Putin da khangan ki bawa from amada yumthang dariba Lithuania amadi Poland na yangthi bagi oiba policy ama sathariba si nungnang ba foki haire Maragasida Putin na Belarus da Iskander M missile pige dawre Russia na Belarus da Iskander M missile system sing tha kara ki matam asigi manungda pigani haina President Putin na thajaba pigre Vladimir Putin na television ki khudang da Belarus ki President Alexander ga ngasi hunaduna wari sanake St. Petersburg da Alexander na Putin da khangan ki bawa from amada yumthang dariba Lithuania amadi Poland na yangthi bagi oiba policy ama sathariba si nungnang ba foki haire amarom da na US President Joe Biden na Russia ki mayuk da misang khongkre
President Joe Biden Russia na Ukraine da landa silliba asigi dante pibo ena malemgi lebak sing da misang khombo ena Europe ta namit mangani khongsat pang thogre aina official report amagi matungina phongdogle. President Biden na Group 7 ki leading economic power sing group ki mifam Germany ki Bavarian of the pang thogliba masida sarugya ke masigi matung tarak pada mahang na Madrid ta satuna neto ki lebak kontra ki leader sing ka unaduna wari sana ke Russia na Ukraine da landa silliba asigi danti pin da babadi Ukraine bo support tawriba malem ke lebak sing khutpu bo support tawna da bagi da makta Biden gi khongsara si pang thogi bane Russia na Ukraine da landa sin ki ba asina maram oraga chana thakna da basen jaga madi energy gi mamal asi atia fakna wangkre Ukraine gi lala si tangkak amada sang silakle masigi mamang da Biden da Mars tha da Europe da khongsat pang thoki bagi thautok lai khrabane Russia na attack tawkraba matung Seoul khara kanaraba matung da President Biden ge khongsat do pang thoki bani matamadu da mahangna Brussels da satuna kotpu sing ka wari sana ge mana Poland da satuna Eastern Europe ki partner sing da asoengam thogal loi thaja pikhi bani haire Russia na Ukraine gi nongpuk tang basiti Severodonetsk mafung phana control tawgre Russia na Ukraine gi nongpuk tang basiti Donetsk mafung phana control tawgre ana city asigi mayor na phang tokre city asigi mayor oriba Alexander Styuk na Ukrainian TV da phang tokibada Russia na Severodonetsk control tawkibada gi Ukraine gi lan mising andoki bagal hoina makoi gi position nahuna na sem sakre hare hauki basayul ka gi matam asida Russia gi lan mising attack sa tharki bagi thaudokta city asi paksana amanga ta thokrabani civilian kya amadi azor chemical plant jang jafam lawdun lairi Styuk na haiki bada haujik thokpa ya balambi ase Russia na kudum chaliba territory fawraga chatpa tari Russian army ga ally oidba pro Russian rebel sing na haribana makoina Lisisang City tamna sangsilakle Sivers ki Donetsk river gi wangmada Severodonetsk city ka mayuk nana Lisisang City asi leiribani ado monamak Ukrainian official singnadi wafam asi gi batanda confirm tawdre Severodonetsk city asida mi lak amarom hiana lai amadi mafam asida akan ba khuthona bagi thawdok sing chathaduna lakpane amadi resident sing amadi mafam badu thadok tuna chatkre Severodonetsk city asi Russian army na lawsen kiwa asin hawjik til Luhansk region asi mafung phana control tawre amadi Donetsk ga jumthangna na leiri bani Luhansk amadi Donetsk region asi pullaga industrial Donbas region siamli bani Russia na ngasi awang amadi noksuk thang pasaruk ta misal kya kapsun dana attack tawke Ukrainian military gi maikai dagi haribana attack asi da Belarus gi Tu-22 farak laga attack sathage Black Sea da laiba jaha sing dagi su cruise missile sing kap kya da Ukraine gi military gi maikai diki haire Maragasida Ukraine gi lanmi sing wena di Severodonetsk city dagi withdraw tawraga makoi gi lanmi gi position sing adu nahuna na siam sagre aina regional official gi makok tongba amana phongdokre haugi basayul kya gi matam masida nongpok thamba Ukraine gi city asida Russian force na bomb attack chathaduna lakpa dagi hausidi region adu mafung phana control tawkre haire Severodonetsk city bo Russia gi lanmi sing da lawsen khiba asina Luhansk region ase Russia na mafung phana control tawkre adu Lisisang city di Russia na control tawba ngamdre Luhansk region asigi Ukraine gi nongpok thang bada leiba Russia gi lord ngang ba miyosina namna khundapa mafam amane President Putin na Luhansk asi control tawna ba yamna kan hona duna lakpane Donetsk region amadi Luhansk region asi pullaga Donbas har ka sukhang nari bane English ngani tara ga mari gi matam dagi hauraga mafam asi Russia na sagotpa separatist movement gi hau sangsin duna lakhi bane haire European ki leaders in Ukraine amadi Moldova bo bloc asigi membership ke candidate uhena ba wari block khiba aduna negative boiba consequence lakani haba Russia gi meketi ki phongdo khre haire Russian foreign minister na European Union amasung NATO bo Hitler ga sangdamna kre European Union EU amasung military alliance NATO North Atlantic Treaty Organization da Russia gi mayukta lan chongna da bagi dama Jungchinaba ma semkali makoina tawribasi prithvi ki anisba lanchau matamda Hitler na tawkiba mawung aduni ana Russian foreign minister Sergei Lavrov na charge tawgre prithvi ki anisba lanchau thokba matamda Soviet Union ki mayukta lan tawna ba Europe ki lebak loina bak natrabasu lebak kyati Hitler na punjin ke ngasi EU amasung NATO na chamaraba matau chadari makoina Russia ki mayukta lan chongna ba anoba joki jungchinaba amasemkali haina Lavrov na bakuda Azerbaijan ki top diplomat Jehun Baymarov ka wari sanaraba matungda press conference amada phangdoke Ukraine na European Union ki member oina na bahona ba adu ki matang dadi Lavrov na maduda Russia ki interest swakada pamo amatu dhyaina phangdoke EU asi NATO gumba political bloc nate jauning balibak singka
ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯔꯣꯝꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯕꯨ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯇꯧ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯕꯔꯣꯞꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯈꯥꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦꯕꯔꯣꯗꯣꯅꯦꯠꯁꯇ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯥꯟ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯁꯀꯣꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯂꯧꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯕꯔꯣꯗꯣꯅꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯨꯒꯥꯟꯁꯞ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯣꯁꯀꯤꯚꯁꯀ ꯖꯣꯂꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝꯁꯤꯡ ꯊꯣꯔꯛꯅꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣ ꯕꯤꯗꯦꯟꯅ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯕ ꯒꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇ ꯂꯅꯥꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯗ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯦꯔꯤꯜ ꯅꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣ ꯕꯤꯗꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯕ ꯒꯟ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯇꯦꯛꯁꯥꯁ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 19 ꯁꯛꯈꯪ ꯇꯥꯕꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇ ꯁꯥꯙꯥꯔꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯖꯣ ꯕꯤꯗꯦꯟꯅ ꯋꯥꯏꯠ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯍꯧꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯨꯑꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯒꯟ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯍꯥꯎꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯤꯜ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯦꯅꯦꯠꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯁꯦꯅꯦꯠꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯕꯤꯗꯦꯟꯅ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯖꯣ ꯕꯤꯗꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯁꯥꯙꯥꯔꯟ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯅ ꯇꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 19ꯗ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯊꯣꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯍꯧꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯟꯅꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ 7 ꯂꯤडिंग इकोनॉमिक पावर्सकी सांगलेन अमा जावरुनबगिदमक बिडेनना गन भाइलेंस बिल अदु साइन तौरमलबा मतुंगदा यूरोप मकई पांगे इकोनॉमिक पावर 7 अदुदि यूनाइटेड स्टेट्स ग्रेट ब्रिटेन कनाडा फ्रांस जर्मनी इटाली अमसुंग जापान ने मिफम अदु लोयरबा मतुंगदा जो बिडेनना नेटोगी मिफम अमसु जावरुनबगिदमक स्पेन द चटकनी हाइरे मखातारकवा अतोप पाउदा ताइवान चाइना की मरकता अचेतपा नुंगसिनबगी मरी थंबा पामे मानव थाक अमदा लहनबा फाइ ताइवान मतम पुनमक्ता चीनागा थोंग लॉन्चिनदुना लेबा पामदे लेबागसना जानिंगना अमदी थाजनना लेमिनबा पामे दबो लाइमिनबा मतमदा पॉलिटिकल गी प्री कंडीशन थमदना मानव थाक अमदा लेमिनबा पामे आइना ताइवान गी प्रीमियर सु सेंग सांगना ngasi फोंदोखरे ताइवान अमदी बाइजिंग अनी कमलक्ता लेनरिबा मरी अनी असिगी मतंगदा बाइजिंगना ताइवान गे ngangkhaiba मखोइगी लम ओइना वेल थौदा ताउनिंग क्लेम तौरखेबा लाइखरे सही गया की ममांगदगी ताइवान ख्वाइदगी हंतबा थाकदा लैदुना बाइजिंगगी वा तादना लागले अदब हंदक नौना चीनाना पॉलिटिकल अमदी मिलिटरी प्रेशर हैना पिसुंदुना आइलैंड असिगे सॉवरेनिटी बु मखोइना कुदुम चन्नना होनरगले ngasi ayu anganbada singapore da pangthokiba security forum amada china ki defense minister na phongthokibada china government matam pumbada taiwan ga amuk hana punsinaba pami haibu wafum phongthoke taiwan gi premier suna pami sina phongthokpada china na taiwan gi pothok sing gi marakta mathakda atopa lamda thaba jadana ba belt toxin ki basi makoi gi safety ground ni aina haira basu taiwan nadi masi politically motivate tawani aina phongdorakle Taiwan tadi matam pumbada China ga afaba thajanaba amagi makada nungsinana leiba pami aina suna makada na phongdoke mana makada na phongdoki bada matam sangna gi mamang dagi lebak ani asi manaba thak amada amaga janaba amagi makada tengbang na tuna kanapa phangmena tuna lakhe bane
Matamada political gi over precondition amata laikide houses Taiwan China gi hena faba mari thamtuna nungsina leiba pamri haina Taiwan gi president Tsai Ing-wen Taiwan miam da karaga na khagan gi ba laikre Mana makata na fongdo ki bada houses China na Taiwan lengak da makoi gi military aircraft ke maram chadan thajilak Taiwan bo namthaba amadi political action kya launna honaragli ba asi China gi khwaidi gi maram chada ba thabak thoram singni tasing na Taiwan leibak na China leibak ani gi marak da khut thong lon sin adun leiba pamde hiram basida China na pambai kya sin aduna Taiwan bo maram chada na nam thana basa tharak ba asi yamna maram chada ba mani haina magna ba khata na fongdoragli Izau mayuk na riba Assam Meghalaya da IAF na miyo chani yang hiyum doi ki punsi kan bangam kre Housing nong lep tana tabadagi kahena Izau mayuk na riba Assam amasung Meghalaya Indian Air Force IAF na makata na relief operation sa taduna miyo ki kan bangam kre IAF na sinja ki bolam singju lep tana supply tawri thasi kun mathoi dagi IAF na mission humputra marira khena sangchin na Izau na fan thaduna Thok bayadan laikhraba miyo chani yang khayum doi atopa safa gada mafam sinda furaktuna kan bangam kre miyo bagi minung segi tengba makada IAF na state ani asida relief material ton chani hena tha ta grabani isauna ka hena sokala mafam sing adu civil administration gi mateng pangduna disaster relief operation sing chu chathari bane Indian Air Force na mi kan ba amadi mateng pambagi thabak sing asigi damak C-130 J-4 Hercules transport aircraft N-32 MI-17B5 helicopter sing advanced light helicopter sing Dhruva amasung MI-17 helicopter sing sinare IAF ki operation adu civil administration gi mafung phaba coordination ga loina khumang jangsin na sangchile ngasi phaba gi wena Assam da ichau gi phibam ka hena luna lairi ichau ga mari lena sikiba mioi masing chama ga tara ga nipan sogre Assam da asoya power line na usiek cha kyamrom sianing gre awang thangba Assam gi Lakhimpur area da high Wherefore line Nyamla na tinglubadagi usiak cha camera may na singduna sigre. Labog lamang faudon tingliba power cable sing na hokiba tha ahomlongi matamasida. 94 area da nung tinamit kuding usiak camera may na singduna siri ay na mapamadagi kunja sing na pongdoke. Ahogiban mitkrani asida su Narayanpur Revenue Circle gi makada Bhogpur manakta lairiba Santipur Village da usiak camera siba gi pau lairi. Kunja sing aduna pongdoro pagi matungina labog lamang da tingliba sakti lairiba power cable sing aduda. Tonglubu se sing ayu khuding gi sidun leramba theknai electric pole sing da aran mamong da connection tawbadagi usek sing adu maina sing bani haire lam khunu ngarak ki chonga urok amadi centrang camrom power cable adu du tonglubu da maina sing duna siraga tarak bani haire khunja sing amadi lamba ki sa usek punung si jaba mioi kyana D4 area da leba electric subdivision gi official sing da wafam adu gi matang da hanjin complaint tawra basu mari lenebo official sing nga si phawba Thawaitan lairi ana nungai taba fongdoke Bangladesh ki khwaidi ki sangba Padma thong ang dokre Mapan gi mateng amata yaudana Bangladesh na sajaba makhoi gi khwaidi ki sangba Padma thong ngasi Prime Minister Sheikh Hasina na hang dokre Thoramatu da wangang bada Prime Minister na Padma thong ngasi chumna tagi check Cement gi structure nate Bangladesh ki chawthok chaba tawa ngamba masong ijat gi khudam amani hana fongdoke Bangladesh ki khanong chup lamdambo capital Dhaka amasung leibak asigi atai mafam singa samna liba Padma thonga je kilometer 6.15 sangbani amasung masi road rail gi oiba lane mari ki thongne multipurpose road rail thonga si $3.6 billion sangna sabane thonga si China gi mateng lawra ka sabani abigi wothok su laikhiba maramna sarkar na masi mapan gi mateng amata yauduna sabani aina sengdokle English ngani kunga darukte United Nations ki LDC list develop countries dagi thora kadaba libak asina asuk jamba senpa mache puthok laga kam dawna thong saba ngam gadori bano haina financial analyst kharan singna ba pokle ngasi thong angdok bagi thorum aduda Prime Minister na thabagasi oithokhan bada saruk yakhe punamaki mafamda tawibul khangbot ke ayna kanam ta ki mek to wakat ning balaite aduba Padma thong sanar ba thorang da janing da bo to oiroi tawa manglani hai ke mising adudi masada thajaba wat pasingni haina ning singe Masigi thonga sina makoi ki thasa bahena kan khat angani haina asa tawi aina Prime Minister na haike maka tarakwa atopa Manipur ki pauda Sosanpur dagi fakhiba arbek saruki asumbali khul lawmi sinda khangallo lawmi lo Hogi bajun kulum doida Manipur police akhanaba team amara Susanpur gi Saikor dagi Myanmar da posinna bahona ramba Urea bek charuk lom phagar khiba adu agriculture department ga mari lena di ana agriculture minister TSB Swaz Singh media da phongdo ke wafam da Manipur lawmi lupna thaja ba wale
Manipur Lawmi Lupke Secretary as Ibo Bising Tadoropa Cherola Sinamaka Taribade. Mamang the Sukaxing the Gifaki Uria Beg Sampirongi Aseng Bamari Makong Singasi for Yam the Kangan Balaitre. Loinana Bestapur district are dealer oina Tinumgai the talks on Bidu Kowa Ampadagi. Sosan Burgi tuning Kulda Labanaha Omna Harvek Chatruk Rom to Lake Hibani Anase Fongsing da Marixum na Ponto for the state as Sigilomisina Angapapongare. Nong Marang kind of Chubati low lingba, how Kurbanimit Kundi Rom, Helaklaba Pavada. Saifam Toglaba Uria are fanged the Gilomikia Mako the Kud Haptana, however, Kanglagay Tanpa Mamada. Kanagia ever Makada talks on Bidu Koba, hard dealer Amana Harbek Chatruk Rom Lona John Bangam Livano Hibado. Awangbataki Committee Amatiga Nervahana Gadavane. Lloyd Agriculture Minister Amazon Minister na Susan Puraki Pakiba Harvek Chatromso. Agriculture Department Gamari Dynity Hanamiam the Fonto Pagimota. Lawhum Senator Lomis in the Fangbangam the Bajuria Bakes in Atumato Karamna. Hard dealer Amana Fangbangam Kibano have to end the corruption cell Natragana. State Vigilance Department at General Honabaga Heroine and Masigi Asengba. Marima Kong sing Lomis in the Kangan of Manipur, Lomi Lumna Dabi Tauragle. Kulaniki Mafang gather landslide talk with the Gilambi fauna tre. Sanafodi district Manung Chanalaba, Kangzang Amadisaka Kul Aniki Tongan Ba, Mafam the landslide talk with the Kulsing Asiga Atopa Mafam Zenga. Lambi Pound Bayadre, Infaltima for Lambiki, Maram the kilometer Yankay Lom, Zanglaga Leva. Kulsing Asita Garang Handagi Nong left on the top of Maram number from Kada landslide talk. Landslide Asina Maram Orega Anna laying the Singba to Akai Taboxing the Natana. Kulsing Asik Hingda Bakisantok Lambi or horticulture potoxing potoxin Tovada, Chauna upon Bohere. Mafamas the Infalagi Sangsi Luba promising the Kangzang Kulgi chairman Cape Paulin High. And the Midkerni as the Nong Chipet left on Taban Maram Orega Kula Sike. Mafam Kata landslide Topani, landslide Asida Putarapa as over Nungzao, or take what take Amadilacom Lenang Sinakul Asiki Amatanga found up a lambida. Paisinduna Lepon and Midkerni as a Kunzasing, Atobam the Satox Topangam Dre. Masinana Laying, Lafo Masumana Masing the Singba Kolgi Potok. Putok Pusin Toba Yadre, Aina Paul and White of Fondogle. Village Yarman as in Makata Nakul Ani as the landslide talk with the Kunzas in the Mayuna River. Our Fibum Asikimatang Marie never sing the Kangan Krabasu as a power Karikum Batabak with the packet directory Aina. Pend of a Fondola do not atu with the money for like an Lambi the Paisan late when Nungzao sing. What take what they come with the Lacom Lenang sing as it talk of you, Hina Taxin K. Education Engineering Wing gets chief engineer Gimatata, Axel Lona of a Pagilens or Wakare Pandam. Education Department ki Engineering Wing Chief Engineer ki matakta Madik Jabe Action Local Naba Vigilance ki SB the Aibuserol Tat Novakre and the People's Action for National Democratic Movement Pandamna Fondoragle. Pandam ki IFR Secretary na Thadorok Pacherola Manai, State Asiki Janglen Saru Urban Education Department ki Amatangairaba. Engineering Wing Asima Panda Fazarabasu Patung the Ten Jangle. Central Legana Kumzali Singani Taragamatoi, Taraganitoi Guida Manipurgi. District Nipanda Government Polytechnic Building Sanada Pulupak Road, Marfudara Taruki Senpam Kaitaraki. Senpam Masiki Sada Yankai Kai Tokre, Adoba Utilization Certificate B. W. Makatava, Senpam Lobakam Danalade. Pandam the Hiramasiki Matanga Tigal over the Kaitura Kipa Senpam got Tuna the Pomong the quality control Tau the Bakas Tanaraki. Amarum the Jumtanga Best Sting the Chamanava Sahi Adumak Sanction Torakiba Senpam Aduna. Sabada na class how na kre Pramagasi Education Engineering Ring the Batik Chadabam Yui Amada Chef Engineer Webetagini Hanamaral Siri. Kumzali Singani Kungi Agasta Adoida Matamadu Chef Engineer Weramba Mueduna DM University Amadi Hyrok Engineering College Sabakim Tang the Masaki Department Gi Architecture and Design Tau Java Drawing Adu Sierranava BCS Architecture Kawa Lanai Farm Amada all sorts Tormbagi Kesulai Krapane. Education Engineering Wing Assistant Tumzagi Mara Taraba Department Orabra Abasi Wang Wade. Madam Singasin the Minister Anti Corruption Campaign Mampound and Harabadi Asigumba Sanza Tumzato officer Singasikutakama from the Giloctogum Toge. Madik Java Chief Engineer Asima from the Giloctoga Lloyd Special Investigation Team Amaseblaga. Education Engineering Wing the Pike Scheme Amazon Projects in Asimapum Fanatiga Pew and Associated Makataragle. Arube the contents in Asikamar Uber Paukara Asiba Paudam Zariba, Manipolocal News YouTube channel Asidaki Young People Panamapatagazari, channel Senatum the Kandarabadi, subscribe to Vidribus and subscribe to Pirmolina, like and share to Suka, you can Namako, Amakana Tagazari.